kila mauvora me mathango ni thango ya Daily Nation thango ya The Standard okwa ukuve na indi imwe kwa imwe twambie na thango ya The Standard headline ni Agencies of Slavery na indi baani ma agent ma kukwata akenya ukombo na indi ukombo uyu ni wa kutwa nthi ya Russia makengeto kana emeuthi kuthukuma mawia fulani na indi mavika kuo maivendwa na mailika kuvundegwa yolo wa kau na kilengesene kiu mayambia mailika jeshi ya Russia kutelesia nthi isu kukitana na nthi ya Ukraine na vau akenya aingi mewetekana ni mati 20 na yuva ni maandikite yolo wa ando vamwe na makampuni ala methitwe maitwa isia kiu ithangu ya kana na ya katano ya The Standard asa movo oka manetwa wito thini wa ithangu na tutafikite vo twesisia mauvo angi me ithangu ni ya The Standard ithangu ya kele kana page 2 ni ulo wa Kisomo Senior School Placement for Pioneer Learners Begins na indi itina wa mutiani wa kijisea mausungi wa kutangaswa mutiani usu wa grade ya kenda yu amanyi wala mewalika grade ya 10 matuke 12 mweni twathi wambe ni mambiye kumanya school ila makathi kaneletwa placement yambiye kwi muthenyani wa iyo na yumo vya wa Kisomo nokueta kana wathako na 844 au iba ina cha aggregate scores ko nimethiwe maikania ala muno atala ma Kisomo na ene yanda ma Kisomo ala methitwe maitwa isia ila sietawa kuchambwa mosongyo ano makijisea na motatala uyo wa CBE kwa muvya Kisomo ya sekana asumethitwe maitwa isia kiu kuchambwa mosongyo ama kijisea methitwe mainengane mauvo matailite matema ugo yolo wa mutiani uwa kijisea na motatala uwa CBE lilikana vanaye na confusion muno asiye na manyiwa matele wa ngewa ya mosongyo no banethe mayumwa na yu ene yanda kipata matata kwenda kuchambwa nicho kitumu vya wa Kisomo kwa asia aye kiuki yetekeletwe na ndi ngulikanikana then wa placement kana motatalo wa CBE likana onaumia CBC wa CBE pautene tunai na maskulu kondo kuna vanena school inetawa national schools na extra county 1 extra county 2 na county na sub county isu na categories itano indi o yuko na category inya ndene wa Kisomo kichao pena C1 C2 C3 na C4 kwa manyola manamini grade ya kenda mesa kwa kana metha ila placement kana menda my place wa kana maitwawa maskulu ne category isu ina kwa baina faisha national schools extra county kana county ku C1 C1 neo pau etina eneta wa national schools na extra county 1 ku isu kwa danizo pamwe siatwa C1 C2 nayo ni extra county isu neo C2 nayo county neo C3 nayo sub county niho C4 aende kendo giliu Kisomo chao cha CBE thangu ya keli na uyo kwa televoti yesu kwa within thangu ya katatu ni mundu mukawe twa Purity Nkatha na ulawa ikie mutiani wake wa KCSE na miaka miongo 3 na ile na yuno na graduate kiwango vya kuma skuluni wa maundu mawiti wa KMTC ena ukuwa miaka miongo 3 na 3 na indi kikuoni hata kikuoni kana wena ndoto ya kusoma uku uyamba kusie aketha usu kalile mutiani wake mwaka ni wangile miongo ili 2020 ena ukuwa miaka miongo 3 na ile na ne motwae atoito mwaka ni wangile ne 13 na mwaka ni wangile ne 14 kwa hata mwana na indi atoiwe nondo kwa mayai na ukwati wako yana wa kumusomethia indi veyumile mundu wango ya wendi musio weliwisha mutwa skulu yumya kumwivia fees indi wathi skulu asoma na amina
yase kana ayibiwa fees ni dona usu mundu usu utamwese ona we asema yako mana makoma ni online etwa Irene Kendi no amwebe ya fees ona mateso komana aende muume nake ayimunenga fair wa kuthi skulu ailete huko wetha wina ndoto ya usoma na maybe kwanza mukanenge kisomo niwaambie ungamia ende ve mundu wiyumelia ronya kusomethia enda skulu ithangu ya katatu ndivya na mavomeo kwenye oteti chama cha ODM kwisila mutongo wacho ola ni Oburu Oginga seneta wa Siaya ni mathingilile kana maende ya kwikala serikali ni broad based vala matiwe ni mututia Raila Odinga tiwe withangu ni akatatu ndende nyoro ala mauvota usome vilingino wa mauvo uyu ni muyumbe wa Kiharu na Pautina ana tuite mwene kivila wa komiti ya budget bungeni nene nukuleana pio na itambia President William Ruto ya kuseuvya kinandu cha shilingi trilioni 5 infrastructure fund kana kinandu cha maundu mawaki na indi inani siasa sia 2027 Ruto uendeshe lilikana nzamba ya maminista kwi iyo ni thiwe ya vitukithia kinandu kiu kwou oyu nikipirikiswe ni cabinet kutwetelete tuone kana iki vitukithio ni mbunge na kitwika yu kinandu na indi kinandu ki president yasia ni cha kutwa Kenya first world kana ni Kenya twike ndi cia kutwa Kenya ndi ya ndevila cia yulu ndi ta Singapore twisonga mbele thangu ya kanane ya katano ni alama uvomeo konia Russia undu Kenya methitwe mai kwa recruitment makatwa wanthi ya Russia makatwa wa meitwe ni meudhima weyane kivathukanio makwiwa mbesa mbingi inde mathika kuo mailikuwa maweyani angi muno maweyani kana weyani wa jeshi ula aingemo mata skulu mata bunde wa inde mathiku maibunde wa na malika aingemo nimethitwe maitiwa ni thayo thini wa kaula otwayewe katikati wa Russia na Ukraine kwa uva ni maileti undu wa Kenya methitwe maitwa wa the isu ni agents alama meta cia mbesa nikenda wiseithia ni twawa the isu kuthukuma mawia kivathukanio twisonga mbele thangu ya thanthatu ni mavomeo konia Cyrus Jirongo muteti wevinda yasa na indi nunatiwe ni thayo kwi wa thanthatu masani makuicha na indi ni kumana na mbanga ya lelo ni munene wa kumana Nakuru kuthi Nairobi kuya Naivasha na indi yupa postmortem uthenzi wa mwe wake kana metha maima na umunthe uthenzi witha indi kuma inamba otangaza na musi wake na komiti ile tangazi tu yakupangithia mathiko nimeacha kana Jirongo ata namba othiko matuku 30 mwi no nginya mamanye anowiwe ni chao na nichikitumia cia umunthe ni wama kwitha maitangaza yo uthenzi ukenda matuku 105 na tuwe Jirongo nona twaisi kana unetha na YouTube channel chake kinetwa The Alpha House anetha akibindi cha siasa kinetwa Savage Politics na ndiva anaita ateti kivathukanio na muno na ateti ala manoneka ta meuvua serikali ya Kenya kwanza na kulunga utongoi ula muthuku na uyo vono nunenda ayete kana ai host ataalamu ma uteti mkunene seulo uteti wande ya Kenya mavuasu ma Jirongo thangu ya thanthatu ni thangu ya monza tusongete na mbele twende no mina Omtata's plea for larger bench in electoral cases gets IEBC nod na ndi ni senator wa county ya Busia Okia Omtata ni nuendekelisha kana kuendekelea wisaithia kwani ya kwithukisia kutalwa ingi kana retali of presidential results kula cia usumbi ni yathukiwe ni asilimama kwani mbewa atatu kuo Omtata endekethia ou na indi nzame ya IBC ni mukwati ambao ya isi ni sawa kiu kuendekethia cha majaji methe mbembe wa atatu kwithukisia maundu asuma kuritali kana commissioner
ntikueleze nesa kana zama ya IBC yithitwe noyo yena vina wa kutwaisya kiu cha kutala yingi sakwani kana mausongi wa sakwani wa usumbi na yu omtata endekethia wiseithia IBC ne abe no binosu na inde ikwani esu ya IBC kopeno binosu neyo omtata okwase ya ile kwithukiwa ni majaji atatu maila itha membe wa atatu twabithangu ya monza ni sikiko cha uwa ni vala mundume wa mutumia wa kwa miaka miongo monza na ina chagawa kambi rimba kuma kuyotwe ni wa majaoni wodi ni Adabaso county ni ya Kilifi ni wethi wa yuwa aikonanwa na maundu ma woi na ni ko Kilifi ya tumia muno imethetwe mayuwa ondo wetakana kana kuma mwaka ni muvitu wangile miongole na inya Novemba mwezi wa 11 nginya oyu ndi kana kuma mwezi wa Disemba mwaka ni wangile na miongole na inya nginya mwaka wa Novemba mwaka wa ngile miongole na itano mwezi wa Novemba mwezi wa 11 andu miongo kenda na ana ni mowaitwe maikwananwa na uoi tangu ya monza ya The Standard twende na kuminukilelia ni mauvo macheva na vala andu 18 matiwe ni thayo weekend eno evetie wathanthatu na wachumwa na matiwe ni thayo kumana na mbanga ile sialelo mbanga yambe yo waye andu 10 na ala maumete arusini ni kuya kauntini ya Homa Bay na inde mbangesu inakitikie kisioni cha Chabera lelo ni wa Sondu Oyugis kauntini ya Homa Bay wa chumwa masane ma weyo ndo asimo meta harusi ni kwa mbanga ni na makwa na indi andwangi thandatu alama na ingali nesu makwata maombi mbanga ya kele na iwa thandatu weyo utuku vala ando nyanya manatiwe ni thayo kisioni cha Ekerenyo kwa ya kauntini ya Nyamira na inde kiki wetekana inakaka siku ko mbanga ni kwa thagitha siembingi ku atumi malelo onde mailenda mengo no twisonga na mbei thangu ya kenda omovo meokonia mbanga ni kana za manene ya maundu ma aki kana National Council on the Administration of Justice NCAJ etwangu ni musili munene wa makwani CJ Martha Koome imethiwe maendekete kana nibakwithanira sitwa mobile court cia koti ile witha si twa malelo ni kivathukanio major highways kwikithia kana ala onde makwate kana maitula mbanga kana maitula miao ya malelo ni metha maithene kiwa maitwa wa kotini isu ni kotini ile itwa wa abandu twasetha ni lelo ni munene wa kumilovi kuthi Mombasa kisioni cha Chumbi weseithia muvya wa NTSA makwatianite na ula wa koti ni maete koti vau ti koti ya kutoa ni koti ya ivinda o ikuvi ko mobile court ni koti cia ivinda o ikuvi ile iketha ile ikwitha sithinikia makwani onthe meokonia utuli wa miao ya malelo ni twa kwitha nguni ya kenda nivo kwithia ripoti ya uani wa Ojwang ni kwatia aingi ni mulikana giko cha Albert Ojwang kisesene cha polisi cha Central Musino ilovi matuko nyanya mwezi wa thanthatu mwaka na inde yu wetakana kana CCTV ila ya mbepyo ya kana the original CCTV footage ya kisesene cha polisi cha Central ni kwenda yetomeka ta ukusi then wa kwani no na balando thanthatu mende ni evo ula wai OCS wa kisio kiu kana wa kisese kiu Samson Talam na ula kwa oyu wa vetangiwe na bamwe na maofisa angi ma polisi alama sikadi tonake vo James Mukhwana ala meokona na kikuu cha Albert Ojwang kilango ya kenda ya The Standard na ende asinemo amwe katiwa maovala methango ni si ya The Standard okwa mituki thango ni ya Daily Nation nayo headline ni ulowa ikuila ngotapa siasa malelo ni death on highways na ende maovala methango ni akana na akatano na cha kuongelela ni kana serikali na kuislamu vyela idheneke ya maondo bounce say malelo ni
ni yithiwe yandikithia maundu thanthatu chambe ni ila koti na utabia koti itesia kutoa koti cia ibinde kubi kutoa nthini wa malelo kivathukanio cha keli ni road blocks ni mekwitha mayongela road blocks bwesaithia ni nimekaletwa inspection ngali na motorbike scooty ngali sio kaa pamwe na motor then wezo no twa ka motor awilelo ni no nginya wati miyo yonthe ya lelo ni withe ka kui kana ni ka kutwaisia biasala ko itawingo no cha gatatu ni kukwata na kuskata ala tumota atoima mota alama kwa maitula miya cha kana ni kutwa mobisama kukitana na olusani malelo ni kuikithekana olusani wina atwaiwa ku nizikutumiwa na andu amwe makwatwa ethe ngali yakwatwa deliver ayenda kwa mbonenga ni mbesa nikenda aende na savali kanetha kwita akua aingi ainenga ne ilobia nikenda wesaithia ni undana twawa kotini cha katano ni ambulances ambulance nisikitha malelo nikivathukanio kwikithekana etha bembanga yekika ni alama kwa tambanga ya mathi ni kwa mituki cha thanthatu ni ulu wa Kenya kwendeka makone livoti kwimivyela ilite mona andu meotula mea ya malelo ni na uyukona simu vatende vi kwisela namba ya kenda 999 ingine kenda imwe 911 na ingine imwe ile 112 na indi kingine kwikile kana enendele masomethwa yolo wa kwatia meo ya malelo ni thangu ya kana ni akatano bena mauvoasu ithangu ni ya Monza the last moments of Jirongo bane mandikite ondo Jirongo muthenya ulo natiwe ni thayo maundwala kite masame witne nikenda okautiwa ni thayo mwendoni kana ndatika kauta 18 hours nyanya cia utuku kuya lelo ni wakuma Nairobi kuthi na kuru kisioni cha Naivasha ithangu ni ya Monza bena mauvoa suma gikucha Jirongo ithangu ya 11 pena mauvoa ma modhoni trufena nene yukila mundu Kenya ni wese trufena no trufena unavunzia rekodi ya kukumbatilia motika na ilaitwa kuhag muti kwa masaa miongo Monza na eli trufena omita kaunti ni ya Nyeri na kia na atwa isi mobisi ni magavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga na yu kwi iyo ni withiwa Vika State House athoko ni President Ruto na munini wake Kithure Kindiki na indi President ni withiwe Mutuba Mondoi trufena niletwa Head of State Commendation na indi kavindane kau mutwikithia ambassador wa ela kana likana president no tangasite no nginya maba tubande mitingi bilioni 15 twivika 2032 na yuyu ambassador wa kiu ni trufena kingi trufena wethi waitera kana cho ni trip ya kuthi Brazil no kwitha ayibiwa athi Brazil mawasme thangoni ya 11 ya Daily Nation mauvo me thangoni ya thanthatu ni alane na utavia yulo wa cabinet kana nzama ya maminister kwithiwa yithiwe yapitukithia kila kinando cha maundu ma waki infrastructure fund cha shilingi trilioni 5 na kila president ukwase kana kiuni kiutethesya kutwa nthi ya Kenya ndeveni ya yulu kana first world ilike kiwangoni cha nthi ta Singapore thangu ya kana na ya katano ni alama ovoni na utavia yulu wa mbanga cia malelo ni na cha kuongelela ni kana mbanga cia malelo ni mwaka wa 2025 ni ciongelekile mwaka ni wa 2024 cia ingili inya cie ko ithiu ana andu matitu ni thayo ngili inya mana ana miongo monza na kenda ende mwaka huu ni ngili inya mana thanthatu miongo nyanya na eli na nikubikia oyu December yena mbothela ko ni kuona nyondo cieko cia mbanga ciinthiwe iongeleka muno mwakane o ithangu ya thanthatu ni alama ovo maguthi Singapore ni na utavia ithangu ya Monza ni ngewa ya Jirongo na indi Jirongo ba ni mandikite undu wa kana wiyo ba mandikite wa kana wiyo lakini
ni kwa chini wakatano nondo anatiwe ni thayo kwi wa chuma kwicha bane mandikite events ondo onethewe aitwa ise maundu make kuma evening kana wakatano so tuko saa 5 onekala ngaliko cia Karen na indi o saa 5 isu au mala na upathoka na bubene undu bana watakana kana ngalini akenda nayo na mundu yo ayekambangana nayo na mundu indi bawitina no kwetakana kana yumala Karen hotel nomwe au malile ena mundu muka monyanya na mathi malika lelo ni wako uma Nairobi kuthi Nakuru maendete ngaliko cia Naivasha mwendo wa saa monza na ndatika miongo 3 cia kuicha boda boda rider mutwai wa boda boda kisione kiucha Naivasha no kwasekana Jirongo ne waungamie bakubi na hoteli omwe na bau mundu mukaula wainake auma kibelani chambe naende we Jirongo asioka Nairobi kwa aendie amodrop ngalakosia Naivasha na yu ambe ya sabale yake ya kusioka Ilobi kwa na yu ithangu ya Daily Nation mutoi wa boda boda undo kuelezea shortly afterwards tina wandateka onini Jirongo ni waungami ote wa lelo eterie eno no kuyana na mutoi umwe wa ngali ula wa kose ula wa monie mutoi umwe wa ngali o mutoi wa lelo lelo swa Nairobi Nakuru na indi tandateka tasanya na ndateka 15 Jirongo ewatakana no alikile petrol station kitwa East African Oil Gas Eagle petrol station kisione kiucha Karai na indi alika ewatakana nda anywa mauta alikile na alika au mala abeta ondo lika petrol station weyeko thio kana ondo maybe kwe na jam welika petrol station ikenda umale ngale kwenu engi ku ewetekana eki ewetekana alikile passes the fuel pumps without stopping ku ndaongama alikile imwe au malukite na inde ila bo malukile na speed ya yulo asembete mono na alika lelo ni ula kana line ni ula otailete na ile alikile line ni ula wangali ile siumete na Ilobi ne kwa tebune to ile no nesa ku Jirongo ewetekana alikile lelone and wao kulika lelo ni ulonge wende tena na Nairobi alikile ula umete na Nairobi kwa alikile akomana na ngali la siumete Ilobi aje kitumi wa wetakana kana wa konga ni chongo kwa chongo na basi ya Climax Company ila ya umete Ilobi yende tena ngali kwa sia Nakuru na indi mwendoni mwendoni wa sanyanya na nusu nuo kwetekana mbange su yaketikie na mwendoni wa sanyanya ndatika miongo 3 na monza ne ula attendant wa petrol station wa kuniye volisi simu na moka kiuni cho tuwetekana chake tekie haya twende no mina ithangu ya nyanya ya Daily Nation ne siasa Rukuna Mbarire Rukuni CS Geoffrey ni minister wa muvyani wa thukuma mwenende na ende nake Cecily Mbarire ni governor wa county ya Embu na ele measia kana ile mbeta ya Mount Kenya East ile mbeta ya Kimani cha umeloni wa suwa yethitwe bathitwe na yu the one kwania ile mbeta ya Kimani East na West egwo kutuma metha maitambolekana na makwata maendeo undu violate so be it measia onetha ni kwania ile mbeta twani ithitwe kala East na mwalange maikala West langu ni anyanya ya Daily Nation ende nondo amasa no wisome ngewesu ni na tabia ya Trufena langu ni 11 ya Daily Nation twivika bau then wakunikeliwa mathangu nini twarasa skithuku anzo mundu kathiva sana undu wetina wandateka ombutho twitha twisiokethia na Bernard Kavuli na ula weyumitie ne mwanake wa muika weyumitie kukitia kivela cha uyumbe kuya mwingi north na indi mundu Bernard aingine mumwese nondo mwini wambe mwaka wa 2025 ayu mwakati wa muika alama ateketwe nyara na indi tina mesa kulekwa na yu Bernard no kwitha itwelesio kwa kuvike na niki
wonie alike utetini wa bandi itu ya Kenya na muno kwitikevela cho yumbe wa Mwingi North ndukadivasa.